Ka HYC Nongstoin Circle, Hakajingalam Jong Usamla Ready Fernandeson, General Secretary, but Usamla wat bor Nonglang, Educational Secretary, Rangkat Lang bat Kidkot Jongkaseng, Kilayo ban lit jurip Yakaway ka Jakasa ni Hostel Jongki Kena School JNV Nongstoin West Kasil District. Kaseng hadien ba kalayo jingtip ba kaladon kaway ka Jakasa Jongki Kena Pule ka barang shudep shna dang tang hakini ki kindiat snem Henry mentapat kalajot lapra bat bu hakajingma ladaki Kena School kisa hagate ka Jaka. Kumta kilayo bandit pit kloy bat kilayo ban yakendo yo principal jongate ka Jaka Pule bat tokit benya halo jongkani ka Jakasa. Nakaliang jong u principal ulaong ba omdon jingtip ki batikna halor kani manuba pentray namar nakaliang jong uru udang shuwan. Kumta nakaliang kinongilam jong kaseng kilaong bahalo kani ka jingtray toti jong utay u kontraktor kaseng kan sawat bat budden banlap manuba pentray bat kaseng kanom ayla satya Henry unhapan pentray bat shna biang yakatay ka hostel. Nakaliang jong kaseng ilayo ka jingudot na ngalaman nang nagkikilig pa jo kitna school ba school ni apo JNV kata ka jingudor kalong ba kadon ko ka building ba kontraktor yung patip ado mataw kontraktor udi wan udi tamba nakaliang ka sa government pa ka pita ka kata ka Megalia Government Construction Corporation te habang nilalek ban jurip yung ka building jom kini ki junior student ya kata hostel ilalap sibon ke Kontraktor ga kontraktor ke mereka mga ong na dumne ba hadu matang ni patip bau day ane ubi kontraktor ndray nakaliang dungi kung kaseng hi din mga lek banjurip ni tira nakabasay ba ngin salap ya ki bar pa kumbang nila yung ina mo tingin salap ng mga RTI ba mano ba di kontraktor ba kasnem katno ba pentre ya kata ka building ba bakan dialong hadu katto kumba nilai ba along segment sisa manong ba kitimi pa kin phasa ikon kata ka building let's say nga manong ba kalong ka ba kabai kabang isong niya nga manong ba ni kung kaseng hi ya kanika habede ba kanika kam sa ya chakma but in budden din ba ka RTI but hangtang salak but chai itu bar pat ba kontraktor ule kumang ni but inyo dikit ro ba kate ka building kanang long tang nyok kasnem pati pentre katay ndray menta sila wat hero na dalaki jong smart mo ba kate ka building kalong kumno gani ka building ka bangini iyang menta nadu dengan bakla jari we ada shna kan building ndray hadu menta kana scam kadba katay pada kumbang yo ditip nang intay ba tang nyok kasnem ndray ka te ka building kalong kumto te nakaliang kung kaseng hi isoban ang ba yung no kontraktor basre katay uhaban wan ban tre ban tanbahabyang lampuntan nakaliang duni sa ya kiwi pati limpi. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.